Cek, 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 cek. Tes 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda sayyidina Muhammad wa syarral umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anwarihi wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum abdi namator narosaki pangajian tormator dek para ajunan seteje. Jujur abdi nakak dinto aromasah korang pantes tojuk ekak dinto tormator dek para ajunan. Apa napa abdi namik mator aromasah korang pantes? Sebab abdi nakak dinto kaberek katemur kadeje kalao kak dinto kadeng seiyocol seiyang kui ilmunah ke muslim kadeng seiyocol seiyang kui seikutip bude bunah ke muslim. Teti manabi samangken abdina pas apida tua neng ekak dinto kaento aroma sa tak pantes ben aroma sa ngitek de remah mi pas abu te bua apida tua neng ning itu lemah guru. Jadi secara tak langsung tenggula ni ka aguru kaki muslim. Kisera saya tak aguru kaki muslim. Cek pun nyukuk YouTube nyunguk TikTok ke muslim kapi. Iki na bagi. Jadi kenyongo otomatis ngaji. Mun ngaji otomatis agur. Ben boleh abdina yakin beliau kak dinto termasuk orang sekale buri bi Gusti Allah. Amin Allahumma. Mi ada busa bani ka ajunan mage. Abdi namun tandi telil tak ngocola. Kati apa telil mage? Abdi na pernah mereng setong hadis. Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril. Ketika Allah kak dinto lebur dek kasetong kabula, maka Allah kak dinto ati kanan malaikat Jibril. Pas ada buka malaikat Jibril. Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahbibhu. Jibril, engkau satya lebur ka muslim. Fa ahbibhu, ba'an pa lebur kiya Jibril. Fa yuhibbuhu Jibril,
Begitu etebui ben Allah, malaikat Jibril lebur sakale. Amin kote. Amin Allahumma. Summa yunadi ahlas sama. Setelah itu malaikat Jibril broadcast. Apa broadcast? Pengumuman. Apa rengkaber ke ahli langit, ke satu je malaikat sebudai langit. Wahai malaikat sebudai langit, ketahuilah bahwa mangken Allah lebur kaki musleh. Maka baan kapi ko tu lebur cuken kaki musleh. Angkok sate pada lebur kaki musleh. Apa yang terjadi? Penduduk langit, malaikat-malaikat sebudai langit lebur kapi, tinggal malaikat sebudai langit lebur. Apa yang terjadi? Seterakhir fayudhu lahul qabulu fil ard, pas andi magnit odik nang etunya. Dak rema andi magnit kiga manik. Amin kote. Banyak tak ngerti. Alhamdulillah. Kiting kalau kita ngerti lah kalau beden atau deh. Kalau beden lah kan. Ada orang mandi magnit kiga nikah. Ani kesantri nak muslim. Saya rasa tak lebur ke muslim. Napa boleh sambian jok make gula lebur. Alhamdulillah. Abo gula mangrem ngonceng duka ale gula ngonceng ke muslim. Nange compok tambok timin tahun 2014 epa duet ben ke Holil Yasin nange compok pas beriin setahun saya bongkor mari ngunceng cuken kaki muslim pah makin aneka mai ben me bahasa debu beni magnet aneka berempat pun ni kau ni cak orang kapi ben engki mun tak keng ben Allah ke muslim paringi magnet saya rasa dah tengah kakak anjing. Engki napa engki? Keng ben Allah serena eka leburi ben Allah pas paringi magnit ke muslim ada napa boleh sambian make gula al fakir Muhammad Habibi beri muslim pada norok lebur kia ke muslim terus apolong sampai ke akhirat. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Muka-muka sateja samakin jemaah sehadir mulai dari santri laki, santri bini, sateja jemaah laki bini tuah muda jemaah laki muslim sateja sehadir mangken muka-muka kalaban sabab barokana pengajian malam mangken seistiqomah bani terus terhajat. Mun beda saya sakit tertulia beres. Mun beda saya nyari ilmu terbarokah ben manfaat ilmu nah. Mantaran terus pernah semangat nyari ilmu. Mun beda saya andi otang tertuli kelar majar. Mun beda saya kita dapat ke Mekah tertuli dapat ke Mekah. Mun beda saya lamar dapat terdapat boleh ke Mekah. Mun beda saya kita andi cucu tertuli andi cucu. Mun beda saya kita andi anak tertuli andi anak. Mun labada sela andi anak tertuli andi anak pole. Tor muka-muka abdi nasarang ajunan tertek pamate ya bi Gusti Allah kecuali mate kalaban nyambi Islam ben iman. Mandaran nafar ngaban ke muslim masuk ke swarga. Amin Allahumma. Lagar-lagar labada dabu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Manusia kak ditokuk laku orang Islam orang iman masuk ke surga beni masuk kalaban bi ketibi tapi masuk kalaban rombongan jadi gua laku ni bakal panggil rombong nak ke muslim masuk amin kote ini iya yang dinar kan amin Allahumma. Eng kita titan gula sarang ajunan tak jual eceran gula ku kak. Tapi jual rombongan. Eki? Mau jual eceran kan naga tak apa juga kak. Positif tak paju. Me tak paju mage. Pon apa saya yang buah ginap tina sarang ajunan. Ibadah saya kak dimma. Eki napa eki? Eng kikeng tapi mun rombongan masuk ke surga agak makin bani.
Jadi nemangkin nika pengajian seistiqomah pun malam Senin, pun malam Jumat istighosah. Kak Risa dalam rangka rombongan. Rombongan masuk ke Suarga. Terus apolong kapi. Amin. Amin. Allahumma. Mangken dan gula maca kitab. Anak pemik maca kitab mage. Dan gula berin separapan penggalangan dana Palestina. Kak Disa ya tore lengki dek kakak dintok sareng para kiai, para dai muda Pamekasan. Begitu deh Pak dek kakak dintok, ternyata ke muslim itu ngise. Tak langkong ki ngise na sekecil. Beliau apek tak kitab. Congok di gula iya bes kitab tepak ka kitab Riyadus Shalihin. Berarti gula makin ngereng lalampan ke muslim pada maca kitab. Napa saya baca kitab? Nika saya baca kitab Dalilul Falihin sarana kitab Riyadus Shalihin. Alhamdulillah. Terbarokah. Termanfaatah. Bismillahirrahmanirrahim. Eka dinto abdina bekal maca kitab. Kitab saya bekal baca kaitu Dalilul Falihin sarana kitab Riyadus Shalihin halaman 73. Bab babu husnil khuluqih. Bab anerangaki tentang bagus akhlak. Qala Allah Ta'ala, adabu pasir Allah Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah Ta'ala di dalam ayat kak dintoh ngalem dak kakustakan jeng Nabi Muhammad. Wa innaka ben saongkun abaan Muhammad la'ala khuluqin azim, ya area ing atase akhlak sebagus akhlak seaku. Napa akhlak nika mage? Sekoca akhlak sebagus nika napa mage? Beda ulama Asmanah Ibnu Rajab. Nika gula tak sempat meneliti serah Ibnu Rajab nika. Namun dari seginya mana Ibnu Rajab nika anaan bulan Recep. Pola yang lahir nang bulan Recep nih. Gula tak pati oneng tak paham. Berarti gula kita sempat meneliti kuncoman dan gula oneng bahwa beda ulama Asmanah Ibnu Rajab. Beliau adabu bahwa akhlak kak dinto beda dua. Pertama beda akhlak zahir, senomor dua beda akhlak batin. Napa akhlak batin? Akhlak batin kak dinto meliputi iman. Iman ka Allah, iman ka para malaikat, iman ka para utusan. Kayak itu termasuk akhlak batin, akhlak yang berhubungan kalaban ate. Napa boleh tawadu, tak sombong, nika akhlak batin. Akhlak zahir kak itu sepadeng. Napa akhlak zahir? Asolat, apuasa, azakat, bagus karing sepo, bagus ka guru, bagus kata tangke. Ini ke akhlak zahir. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut. Terus seterusnya ika dito beda catatan wa qala ta'ala adabu pasir Allah Ta'ala wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kazimin al ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walaupun sambian mulai gelak adua tero masuk swarga areng-bareng iki. Caucak gelak tero masuk swarga rombongan. Tero tak tero masuk swarga rombongan. Pak aja tero tak tero masuk swarga rombongan. Mun tero masuk swarga rombongan, maka gula ben sambian kutu abentoh dek ka rombongan kangkui nyaman e dalam perjalanan. Non kelenon
make numpak motor rombongan keng eben letu mangkat tak mangkat. Pakai aja, mangkat tak mangkat. Tak mangkat. Make masuk aswarga make entar rombongan mak numpak motor rombongan areng bareng keng motor ada bensinah mangkat tak mangkat. Mangkat. Make noro motor rombongan keng motor ada supira mangkat tak mangkat. Mangkat. Tidak rumah. Gula ban sambian montero masuk swarga rombongan kudu oning dekat tata cara noro rombongan masuk swarga. Napa make? Tata cara syarat-syarat kangkui masuk rombongan kangkui masuk swarga. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Swarga kak dinto lebar lebih lebar etempeng bumi etempeng langit uiddat lil muttaqin. Sedia aki dek ka orang-orang setakwa. Serah orang-orang setakwa pertama alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Pertama sekocak orang takwa, orang-orang selambe meskipun ewek tonah malarat. Lam pakai aja lam meskipun ewek tona malarat, meski ewek tona malarat, epakon palampe. Syarat pertama kangkui masuk rombongan. Mun soki lampe tak kasambu. Keng mun malarat lampe, parapan kakurangan lampe. Iya. Amin kote. Terlampe agapi. Amin Allahumma. Ya keng lakar malarat teng lampe keng toma malarat. Makai saya moca celok makai saya moca panikah eki malarat arah pamik malarat eman obuh senyare penting cengek kang gadeng bah moca senyare penting cengek perlo eka pandi tede moto perlo koning mon orang tak pate lampe keng mon orang lampe mak tak mikir. Akati basera kati Sayyidina Umar begitu lambok bodo perang Tabuk eka di perang Tabuk kak dinto terjadi pada saat musim penceklik musim laib akhirnya karena kekurangan dana langsung rabu Sayyidina Umar neka itu Rasul separuh artana abdina eka sudah kuah kangkui biaya perang tinggal abid rabu Sayyidina Abu Bakar Dumbenyaan boleh. Kentok ya Rasul satu aja artana abdina eka sodakoah keangkui biaya perang. Malarat. Malarat. Me temu make gula buk tenah sekut entar ka ke tatang ke keng beni tatang ke kanje tatang ke compo andi sapeh ken lema etanya aki anika din sera sape mur temur keduan kiai anika sotojo keduan kento kiai lema engki torena ka kurban teka asetong mun keng mampu sampean di lema aduh tak langkung kiai abdin ki raja otang kiai ego ya Allah pas otang si ibu jakade Allahumma sholli ala Muhammad eka bala andi otang saking derina cer malarat teng lampu kan mangkana orang lampu kak dinto janji nabun Allah luar biasa katipan apa kiai as-sakhiyu qaribun minallah qaribun minal jannah ba'idun minan nar reng lampu kak dinto semak ke Allah semak ke swarga semak ke manusia epa jauh dari neraka Sabalika al-bakhil ba'idun minallah ba'idun minal jannah ba'idun minan nas qaribun minan nar. Orang cerek kak itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari swarga, pas semak ka neraka. Tersalamatah. Amin Allahumma. Amin. Terbarokah termanfaat kapi. Tong
orang selampe. Si nomor 2, wal kadhiminal ghaidhah. Napa wal kadhiminal ghaidhah? Wal kadhiminal ghaidhah, orang senahan pegel. Orang selebur sekuat nahan pegel. Nahan pegel. Mampu cek saking epa keluar kuncuman pakun etahan. Neka malarat pada malarat pada malarat make gula kadang saya tak pegel tak bisa. Lebih-lebih kapan tidak abek parapaan leso masuk teh dunga pas anak angerenger aduh tak bisa saya tak pegel bani. Mangkana malar keng mun bisa nahan pegel paneka. Amin kote. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Kita ngesa. Kita ngi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ija dengan keng raa nih. Wah gulai telepon. Bisa. Kanda. Ada bu kanda ke gula. Keng bolan tuaan gula. Yang kasih tuaan kan ada bu kakak. Congok. Gula makin nanti acara kakak ketapang malam biasa dan gula. Mana bila setelah maurib bisa Dinda siap Eki bisa yada remah calai pakon gula aku guru mau pakai besto apa repot kitingkel jaga aja makelah kila beden agak nih kabut terbarokah termanfaat ya kalaban pola tak teremah pengajian nah ia pola leso na saya teremah amin pola pengajian na tak teremah leso na tak teremah pola silaturahim mai teremah kan seneka jangan pernah putus silaturahim tetap jalin silaturahim dan agar silaturahim tidak putus bolehlah pinjam 100. Tapi apalah artinya pinjam 100 bila hubungan tidak pernah dibawa ke jenjang yang serius. Aku pak mau diberi sengaria aku pak santre manturan oleh ilmu saya baru keban manfaat kapi manturan pernah kapi semangat tapi jaga aja orang nyari ilmu jaga makai tak pernah jaga aja pada lek makai gula lambek pada munajunan saya engki ngakan gratis engki gratis tak gratis sekenyang alhamdulillah. Mangkan doa ki muslih terus sehat lanjang umur. Amin Allahumma. Aing murah tak murah? Nyaman tak nyaman? Banyak aing berjeding kan? Berjeding nyaman aing. Aduh, mun gula lambe. Seki muntuk ya Allah. Jeding tada damah kasongai. Salah songaya santre lake ting mandi iyon jur santre bini tetineng iyon lo santre bini iyon jur santre lake iya bener bas kap ya santre bini pada buru kasongai kapi dati kapan rip morip ngala wudu nawaitul wudu alirofil hadasil aswari fardhon lillahi ta'ala masuk ngala wudu rombongan hajian datang engki rombongan sining koning karo ya Allah laikoer masuk ngalaudo boleh datang boleh aduh ne kagula lambak segi muntuk kasongai
ada jeding. Ya ada jak lamun di kasongai telgot, telreme. Apa? Koreng, porak, pano, dedes. Ada iya mulolo tinggal. Napu gitar. Ya Allah. Mohon makin ajunan bosai. Makanya jangan sia-siakan kesempatan kento. Pong-pong bede kesempatan ketipa nikah. Kepiaki ajunan nyari ilmu. Ngapalagi Al-Quran, kepiaki. Ngapalagi kitab, kepiaki. Apa yang ada di program yang ada di pondok pesantren. Torok kepi bersambian. Terkuatah. Terbarokah, termanfaatah. Amin Allahumma. Sokore. Agar dui kiai ketika musleh yang bisa memfasilitasi semua sebeda eka adintoh mulai dari deer, aing, jeding, satajana. Alhamdulillah. Terus sehat beliau. Amin. Amin Allahumma. Yang nomor 2, nahan pegel epakon cek pegelan epakon cek ngosok. Cek ngosokan. Dadi mon oreng mon ngosokan tak bisa. Burung. Saya masuk ke rombongan ke surga, burung mon ngosokan. Mangkan cek ngosokan sabar. 2. Saya nomor 3. Wal afina anin nas. Lebur nyaporah dek kepada manusana. Lebur nyaporah dek kepada manusia. Malarat nyaporah bani. Mun minta sapora kempang king senyapora semalarat. Kadang bah orang ngocak, iya, detos sekeren lagi. Tinggal dapat ke sekeren lagi bah ngocak, keris sampai kiamat kok tak nyapora. Hah, badat ada, badat ada. Ambu, anapa? Orang mun tak lebur nyapora anda kepada manusana tak masuk ke rombongan. Cak si gele, makai masuk ke rombongan tak mangkat. Arapa? Abban naletu. Abban naletu. Tak masuk, tak masuk. Allahumma shalli ala Muhammad. Terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin. Engki kak dito Allah lebur deka orang-orang si ala koba bagus. Napa kelakuan bagus? Debu segala. Debu Ibnu Rajab. Pertama urusan ateh iman, tawadu. Napa sih kocak tawadu? Mamabe tak masa lebih bagus timbang reng lain, tak masa lebih soceh timbang reng lain. Debu Imam Al-Ghazali si kocak tawadu senikah. Mon ketemon ban orang sing ngudaan atek ento akar tek. Oh iya, Arya orang ngudaan ban engko otomatis tu sanah lebih saponi timbang sengko. Ketemon ban orang setuaan atek ento akar tek. Oh iya, Arya murah lebih banyak timbang sengko. Otomatis amal kefokus enah lebih banyak timbang sengko. Bahkan ketemun ben ahli maksiat sakale atek ento akar tek. Oh iya setia area ahli maksiat. Tapi mun Allah kasokan laku ipa atobat, laku iparingi taufik ben hidayah pas mate husnul khotimah. Sedangkan engkau tak itemu cek mate na aga apa. Ni kenyaman tawadu. Tak masa lebih bagus etebeng orang lah. Terbarokah termanfaatah. Ti ateh patawadu. Cak sampai sombong kanon kelanon orang mun sombong panika telok ampun labadah contohna lai contoh ben Allah naban wa qaruna wa fir'auna wa haman wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin. Qarun, Fir'aun, Haman. Qarun sombong gara-gara hartana. Fir'aun sombong gara-gara pangkata. Haman sombong gara-gara penter ban ilmuna. Apa yang terjadi? Wa makano sabikin. Kapi epa nyelem epa dedak karen ban Allah. Orang mun sombong tak kira jejeh di tersalamat dah. Amin Allahumma. Ampun sakak dintoh beng sombong
pamator dari abdinah manabi ibadah kacang kolangan pamator kak dinto murni dari kapuduan abdina tibi nyona pangapora sesobung batasah manabi ibadah sesae kak dinto murni dari Gusti Allah manter barokah manter manfaatah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.